On the mat, we are wrestling fighters, wrestlers of weight category 62 kilograms, Ayurved of the Siberian Federal District, and Jalaluddin Jalalov, Uzbekistan. Будет представитель команды Узбекистана Жалалуддин Джалулов, Ташкент. Победитель первенства Республики Узбекистан и обладатель Кубка Республики Узбекистан. Jalaluddin Jalolov is the champion of the Continental Championship in Republic Uzbekistan. Kudasın!